Assalomu alaykum hammaga. Bugungi obzor qiladigan xonadonimiz Karat Cafe yonida 2 xona kvartiramiz ijara chiqdi. Ishi domlansa joylashgan ekan, narxi 2 million 500 ming so'm obunachilar. Hamma qulay. Qamushqamir Karat Cafe Texnoy bu tarafdan Dekkan bozor telefondagi maraton düşen. Bu tarafdan hamkarman şəhərni ajoyib yerdə joylashgan. Faqat oilali zaksizdan qo'yiladi ekan. Narx ham kitobdan kelsa, shoshilamiz. Yine köçer lakasız içalar bilen çüldürüp ötsək, koldan geçerli. Yine hürmetli buzazlar, kvartalını tolup çüldürürsek, Yengidon, acayip 2 xonali kvartal. Həmmə şəraitəyə girişimizdə rakoynası var ekan, bir xoş gəlmiz. Bunlar şəhərin yürəkində joylashgan. Köçer lakası ilə gözetdik, indi içalar bilen Bismillahirrahmanirrahim arzu etsək. Aşxanamızdan çıraylı kuxunyalar qoyulgan. Hava tazalovchi, bir də qaz plitamiz, xaladilnikimiz, top kontinuikat yolumuz var ekan. Xullas, Karat Cafe en əsas lokasiyada çəkən boladı. Fakat icara satılmıydı abunaçılarımız. Ailəli, yaxşı insanlarını qoyamız, zakıslı. Birincisini spalnimizdə balkonumuz var, bir də şkafımız. 2 adam qadınıyoruz ki, spalni var ekan. Şimdi sanuzillərimiz abunaçılar, sanuzillərimiz duş edilgan ekan, unitazımız var. Bu xonamiz mehmonxona. Mehmonxonamızda xontaxta şkaf, kondisioner, trizolanız var. Narx nağazına göre 2 milyon 500 ming so'm. Alaka üçün nomini isteme 99 074 46 41 hem de 91 420 06 16 alaka çıkası. Sağ olunlar, aman olunlar.